To je znači bosanski kralj koji je stolovao ovdje u Visokom. Mi smo jako ponosni na to, mi smo inače jako ponosni na tu svoju tradiciju, na svoje ove kulturne vrijednosti. I to je nešto simbolično što ćete ponijeti, nadam se, iz ovog grada, da vas podsjeća na ovaj naš susret i eto da ne bude naravno ni posljednji, ako je prvi, i eto da na neki način otvorimo tu saradnju i otvorimo Visoko za neke značajnije manifestacije. Ja sam se dugo godina pitala zbog čega naša djeca idu na takmičenja negdje, a što mi to ne pravimo neka takmičenja u Visokom? Pa da kažemo, evo u Visokom imamo, ne znam, dane karatea, pa da pravimo neka svjetska prvenstva, pa da pravimo neke značajnije događaje, da afirmišemo i sport, i svoj grad, i svoje vrijednosti, posebno kada je riječ o Visokom. Ono što je jako interesantno, upravo pojam Bosne veže se, i pojam državnosti veže se za ovo podneblje. I kad se spominje Bosna, veže se baš ovdje, jer vrh Bosna je Sarajevo. Znači, ovdje je nastala Bosna. Mi smo zaista ponosni na tu činjenicu. Nismo dovoljno možda znali afirmisati tu činjenicu u prošlosti, ali evo, nadam se ako Bog da ćemo tu činjenicu afirmisati, a opet sa ciljem afirmacije svih vrijednosti koje to sa sobom nosi. Ne da mi imamo neke ekonomske koristi koje će kao posljedica doći, treba da dođu, nego da afirmišemo istinske te vrijednosti. Ja vam se još jednom zahvaljujem za vašu posjetu, želim vam svako dobro, puno još uspjeha sportskih, puno još zdravlja, i ovo je veoma mali što mogu vama da poklonim, to je divljenje, poštovanje i ovo što radimo zajedno, vi ćete se uveriti. Postoje pravi ljudi, znate, i dobro što verujete u to, i iskreno vam kažem, jako sam srećan što sam došao. Hvala velika, i zadovoljstvo je s moje strane. Nije to problem ovdje odavde. Jedan. Ajde. Jedan. 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 Kako stojite lagano? Ja gledam nos, tako diš. Ovo je udisljena. Ovo ja gledam Bog kad izdiše. Dajte znamčite samo da gledate dobro, ništa više. On je inače vrlo brzo. I ja nisam sporo. Znači, lagano, jedan patent je gore, drugi nije drugo dobro. Vojte računa da upite po nosu čovjeka.